pengajahin cai uling kene. Jenang ne kene gagapin ramone bakal yang mulih. Cudat, dia liur haos nah. Guna paican itu sang yang widine ada di dewek ci sing anggon ci. Semara dudu ada anak, atut bapak gak enang kai cucu manean. Nih kena hangki kal nyumpah, bangken bapak di wakas. Adenan magantung atman bapak di ting petungi. Dauli pejalan kene cai makita ngalit somah. Ji, wah yang kene dan medaya tiang ken wacana naji saking rien manis-manisan sayang-sayang saking dewek titiang aji maosan sayang ken pi anak makerti ken pi anak miaso ken pi anak sakita arep anak kasida aji ngisen mangkin padas guna-guna ide tiang ji kuda aja guna-guna nih yang juang padas kentan aji mau cana benarnya sida ben aji ngisen titiang padas guna-guna ji boleh bencai ngerasa ayang boleh bencai ngenah apa nih madan ramu sayang ken panas senggi kuda aja nih yang sikut bapak ben pipes kepalan ibu makita nyikut ngelangkatin dalam tersnan kai mapana ibu ngabo seselat out gres bone urep kai juang kai mula suha yen kene undok ci goban ci jejelak ci ken manusia satu nyusup di pekanahan ci napi ji pesangat san kerasan aji ngenistang dewek ditian nang kayon-kayon mau channel ji satu yang aji melam api kayon benar tas ponika aja musang raos yang tiang puniki satu lekat cara pernikahan aja yang aji napi ngerupakan tu napi belanas siap kengken balikan cipetan cang yo wireh merasa iba kayak ngelah pegai ini wireh kayak ngadanin iba makana satu nih ngelah kadang apa aneh paban sih konden di lapakan bates jangan kebiasaan sih di nguang petanan angkina cang metakon jadi kan cai beng-bengan kopeng apa awanan pegawan wes rawo ne kasob saksi mang utama dari ngelapan arwana sautan petakon anang sih tuh jiwa mondo kan apa target yang pedeh tutur nasen pragat ban tutur ji sen pragat ban tutur jelema jani pangaji nawan kengken betul aji wang muni ke tutur nang cingaan ada disampaikan ji apa kita doakan apa nih patut tulis cang aji cingaan tuh iwagem patut cara aji masih ngelah oko oh tegak patut ke nanang boh ngelah oko di ayu pelengan apa nih patut iriang cang sekitar Arab penagihan ni ayu panaknya si domisi sing caraji apa target yang tutur tu nak kemelah mau piana ji dini jenenge cara siptan widi di malu tongos matan si picang widi awan ni di duren si di tulon si cengot si yen cang tulen si iriati ke uan si cang metakon kan cai mudiang sai sing iriati kena ngelah toma benar dadi anake ngelemesin bisa mesesana ibu ngalih guna saya kena benci ya, weh, mirip mula cinyilih tongos lekat gen di jeroan. Yen coba saya ngadong ban kena ibo, teken kena kalaman ibo, nih guru rupakan ibo nih patut cakupen cilima, sumbak cimanian, megedi cilima. Oh, kendan sih. Nanti aja musang raos keda, tiang tunian muka melayu, apa angan sangat ini ngening lara ramu. Megedi, ngader dia megedi sih, kamu megedi. jelekan kenapa bikak dia uli dijaci megedi jelekan ken di panggoran jelekan ken di petuakan bak basang cipunya mekita ci megedi sing metolehan weh ro titiang ken petan bapo ken cai kalina bapak mati ken somah bapak gusti biang cie cai janyaman si dolar angon bapak pesilur tegak meme nih cai tunen bapak barang ajena ngempuang panak bapak bisa mekepuan meketlon si sing mulih melipetan ngejeroang ke karang kepatihan kaden bapak merte duduk ci panak bapak gagapen ci bapak mulih wisio abang ci bapak kekene
Sekayan cing ngajahin panak apa. Sampunang palung Gusti bes banget mengapi duka ring dewek titiang. Waning titiang sampun matur ring dane Gusti ngurah atur titiang nencan kagage asapunika. Semalih Gusti ngurah duka ring dewek titiang inayang pikayonen dumun. Bapak sing sangat melihang cai. Kalau ne sangat sebatang bapak awanan mirip pati kajo anggon bapak pangit dua. Aukot cing lah Gusti panak bapak. Ni kenahang bapak karmanian nyupak dewek bapak. Mirip rasanya sing abo kesetra. Sing gaya nang petulangan bangken bapak kal morbor. Di telapakan liman yo borbor keto rasane. Mekito panak bapak. Maya hutang kena ramene madan pitra rene. Ni hidup-hidupan bapak borbor. Yani penelah petakon bapak ken cai kengken. Cai karnu mikukuken jeroane apa kalau gede barang ngejapat. Titiang sami subakti ring dane Gusti ngurah kaping kali ring palung Gusti. Tuaning dane Gusti ngurah sampun mekaon. Titiang pacang irengang keneng bayo pangehen ring dane Gusti ngurah mangdo becik antu titiang nguning anyang ring palung Gusti sapunika manah titiang. Yen subak keto kena ki bapak sing ngomong. Aduh apa di jero anak cai malah barang. Inge. Kalau ada pesan bapak ken cai. Inge sapun api sapun. Senun panak bapak sing ingat menanangkan jelema tuane. Kancing bapak pemedal jeroane kalpet-pet bapak. Do aja kau panak bapak mulai. Inge. Manian yo ingat. Bapak nampi panak nak bapak ngelah jelek. Hidup bapak sing tadi pun bapak nyambungan. Tresnan bapak mepianak. Bapak sing sap kan rupakan bapak. Bangkene atuang mulai. Adap bapak karang kepatiannya ngon bapak ngupo pira bangken yo. Inge. Jadi makana ci megedi apa kalau tunas bakelang ci. Ni ado di jeroan di karang kepatian ci ngelahang barang. Inge ledang palung Gusti titiang pacang lungsur. Barang ngajak dini nuna saja. Tadi rasa jak sing luang-luang bayun. Yo kiap mata yo sing tadi pulas. Pulo kene jeneng yo nak jatuh cinta jeneng. Sing tawang tatu mada yo rago ada dini ibli pentir penyak teko mai. Jedosan bayu pangmak itu pang ketemu yo jak beli pentir. Sing pelut ban beli ngapa nganake bukol lok lo. Yang sapang tiang. Bener. Saja anda bani gono. Udah ben lok mesti ngeraos keto. Ajar lok. Pokoknya yang ada dewasa melah. Itu beli bakal ngitih kape neraman lok ne. Mang mecik ne. Beli mula terus ne kape ngelok lo. Beli. Yang kita mau nyebeli neken tiang. Ulah neken hati-hati tiang uleng bedang. Apa ben raga bawa barang kasa dini. Sedang lawan ada kena beli kentiang. Pangsing. Hah? Yang dini penjebos ada nak tekelak katine. Nanti dile deh aku beli pangsing. Ngomong-ngomong panglionan bedek. Inte pakai ni bentar. Ada dini di pesrama barang-barang nuna saja ngajaki dewe tunggu deh dari perjani raselen keletegan bayu sekata dot barang-barang mesana ngiringi doi beliau sakewang yan pet pradene di dia ngelah kena buka kini kayo ni doi beli agung lantas tusin dang suba lantas ngapung kena hidup
Beliau dumadak kayun beli patah nalar sekali mana titiang. Oh iya. Oh. Paman bentar. Nang udiang paman nyolak-nyolek gelah paman. Sampun nang dukong Nak kengken. Bang Batam manahang dijang penyeruani cablak. Gelah kade nang ibibi cablak gitu. Inge yang ring-ringe sokari dewotan dijang purun no. Nang mai malu paman. Amit. Paman, orenu. Benten api. Ibibi cablak penyeruan gelah. Ajak nyaman paman nih. Ye. Paman benter. Dong cablak aja i benten iki. Maresan dini. Ijo laku nih kok. Kamu laku no medanan tangan akan paman. Dan jantan dijang pamit. Lagi lelah Kamu aja. laut. Ada dok di paman bentang. Sing suot-suot benyo. Beliau ngoyong paman. Ngoyong-ngoyong dah. Ngoyong. Ampurayang pisang di tiang. Duaning beli kadang di tiang. Ipaman bentar beli. Oh. Ini dong beli sungguh dewa yai bentar. Ini Jeneng patuh bon beli netikin boni bentar. Ngangluhan bon tiang. wenten kan kadia sapunika. Kene adi. Sapun api beli aku. Resep subaban beli nganah. Dini di peseraman. Ring sejeroning sisian ida anak kelingsir. Sebinaning ukuran beli ni jenenge dewa subangelah gelan lenan. Wenten kan sapunika beli. Pasti ke subaban beli. Gelane dewa nak muani mirip bagusan bikin beli. Dan wenten kadia sapunika beli aku. Nak muani mirip sugihan bikin beli. Tuh awanan arases yang ada cecumpuan kayu ni dewa bikin beli. Dan wenten kan kadia sapunika. Tadi beli sing masalah. Man, tu nak sara ledang kayu ni dewa ni. Ne jani beli jeng ras di tiang. Mau gore wastu, i dewa presiden mu bahagia tekin gela ni muluntang kayu ni dewa. Tadi, pangsing sangkanang beli dini ngentuk-ngentukin. Mau wastu lantas kimur kayu ni dewa. Sahen tekin beli ada dini. Lengak-lengok sengkawan cek, longan beli makan. Beli. Beli agung. Malepisan di tiang lungsur pengempura ringangan beli. Iwang yukti pemargan di tiang. Ampurayang di tiangnya belingi. Ampurayang di tiang beli. Sapun api beli. Beli kayu ngak samang di tiang. Beli agung. Yang dia munikine kadir rasa warnin beli ni. Kemana sampun antuk di tiang. Menawi beli tan sida pajang ampurayang kesisipan di tiang. Beli agung. Semalih keni antuk di tiang nyidro. Menawi jenang beli sampun mederpe gagelan sane tiosan. Anak istri sane lintang listo ayu. Putran sang nata ratu luwe. Inge. Yukti. Nenten sewawo linggih di tiang sarang linggih beli. Mang nenek titiang nenten ngentok-ngentokin pemargaan beli Riki. Titiang san pamit beli. Adi. Kan misi kene, bro. Adi. Sapun api beli. Kemudian dewa misi keto. Dewa pangnawang, maka jatin beli mulut wah nyujugin kayu ni dewa. Kapan beli
dot nawang. Apa sangka nang sejati? Kayu ni dewa ni, kapi tresna ni dewa ni tekening beli. Mula metuli telangin nyana ni dewa. Ne suci, ning nirmala tanpa teletuh adi. Dados ni, kayon beli ni wantah nyug-jogen sekian titiang sapunika beli. Patut. Kina sapunika, lintang bagnya yuk di mana titiang beli aku. Ratu beli aku. Duaning kadi syarat beli ngerauhin sekian titiang berisiku dianu. Menawi wenten pacang bau sang beli ring sekian titiang. Inek nangku punika beli. Ini adi. Saja misi buka atur di dewa ni. Orang sepenekan beli ni mai. Ini wenten api. Ada ni syarat. Ni mula sandang lakarawa sang beli ngajai dewa. Apa dewa kayu lakan bilang. Lembone. Sing sen lapongono dito. Ampurang adi. Dewa sebenawang kegadon parakan beli mula tuah buka kita. Beli kita masih dewa. Pinaka sisyan ida anak kelingsir din. Moga-moga rewastu kasan. Tulus ledang ida ne. Pragat ngelungsur aja-aja. Ini sapun api. Permaning landas kawenangan mapamit oleh pesraman budal ngeruh pandegara suang-suang. Mungkin mirip iyan prade kalen tuh. Idewa bareng-bareng ngajak beli budal ke Chandra Dwipa. Pengulatian beli dewa pang presiden pinaka dampatin beli. Nemulo latihan beli dewa pang presiden pinaka paramiswarin beli. Idewa pang presiden nampingin linggih beli ne. Ari kala ngemurdaning jagat Chandra Dwipa. Apa sih dah bani dewa lakan ngiringan kengkenaman pengarsan beli ne. Ratu beli aku. Lintang bagyo yuk dimana titiang. Risampun miraki pawacanan beli ne asapunik. Sakewanten. Kanton ajri yuk dimana titiang. Duaning makuwe lanang-lanang sekadi mangkin. Wantah manis ring lame kimanten. Sake maun ring pikayon metiosa. Napiki sejati kayon beli ne. Pacangannya titiang rapi beli aku. Idewa tan sanang sang saya. Apa ni mula raos sang beli? Mula tuah nekeng hati. Kena sapunika, bagyo mana titiang. Sake wanten beli. Wenten pinunas titiang ringangan beli. Ini napine? Beli. Yen yukti beli tresna ring sikian titiang. Malepidan risampun beli wusang nunas saja iri-kiring peceraman. Napiki kayun beli pacang nunas titiang. Ring idanake lingkur iri-kiring jagat surya kencang beli. Nggih. Karesep sebeban beli buka atur dewa ne. Pangkini pemaru rasa lega kena beli ne. Mulane nolati yang beli. Bisa dia melaksana nganutin kengken sesananing putran sang lateng Ratu Wibo. Bisa dia melaksana napi sanekin ucap suputra. Gumandi dewa ne mula pinaka kemangat nyanan beli ne. Kadi rasa pang sabda beli numadi. Iyan tuah dadi beli pang stata barang-barang aja dewa. Ari kala suka namuning duh kita hidup mati yang mula dadi beli pang stata barang-barang aja dewa. Titiang nala rasa punika beli aku. Titiang tresna ringangan palu ngebeli. Sekala ni sekala yuk titiang bakti ringangan palu ngebeli beli aku. Dumada saja mesti buka atur dewa nih. Wakasan wala beli madan pragat ngelungsur aja. Nah kala itu beli sah pengabih puri. Bau danda tanda mandi, parakan penyeruan pengayah, maka jangan lakar aja beli, ngiring pemargin beli, sing andolen meletua lakar madi dewa. Ini beli agung, beli sampun ang lipiring, sampun api semayan beli, elingang pisang. Mula semayan dan tegak siang beli, lungan tangkiring dan aling sermi. Kena sampun ikan ngiring tangkir ni mak. Subah ada pedadaran. Terima kasih dewa dan senengan. Ainyi titiang ratu yang begawan. Nah nih, rasa yang ibu dari subuh berangkat mempelajari dewa.
Nyanang mulai dewa lakan mawali kemu kepuri surya kencana nih. Pangdo mekeloi dewa kejantos banajin itu. Kewala sangat pengide ibu tekan nih dewa. Di subane dewa tekat di pure nih dewa. Di makang pesan apa nih percayang ibu tekan nih dewa nih. Yen sing keto sing ada kawibunane amun todo ket pesan. Ratu yang begawang, lintang suk semua pisan di tiang nampenin pawacanan yang begawang. Yang dia munikine kadirasa. Paisan yang begawan ring sikian di tiang, sahanane najah-ajah sane mautam. Napi menangan di tiang walas, kiri-kiring paban di tiang tungsung suon di tiang. Kesanang sulah kalantang dewa ning. Nah pamkas ning bagus dewa. Apa nih dewa dorenan tekemai? Konden pragat pepelajani dewa. Nu malu dewa lakan nuktugang pepelajaran di pesramane. Kemana sampun anduk yang hadir untuk wacana naku yang begawan. Duaning ungkuran yukti yang arau tangkil yang ajang duwene di kemawinan. Payah yang lungsur napis sana ke bawah aji pengauruh. Ungkuran yukti. Cemai pun. Ibu ke pesraman, mataki-taki malu dewa. Kena sapun ika dulu sang ke petraman. Durus Rening ketur untuk bisa manida anak lingse. Idewa subah dan pragat ngelung suraja aja. Turmaning lantas subah kawenangan budal kepanegara ni dewa. Beli tonden adi. Beli durian dekat dini. Uli pesraman yang beli ngeras tiang. Mogor wastu dewa sida nemurah aja ngerahoreng puri. Turmaning sida pani dewa ngelimakan. Apa salur yang kapai sedini di pesraman adi? Ratu Beliagung, tuaning asapun ike runtuh bau canan ide yang begawan. Dan pariwang nerahinan ini mangkin. Tidiang sarang beli pajang mepasang. Tidiang pajang metulak wali budal ke jagat surya kencana. Kemauan pinunasi tiang. Becek-becek beli rikiring pesraman. Sampunang beli medue pikayun nah dua pangro Beliagung. Idewa tensanang sang sayu. Mula ulung raw si dewa nene ulat yang beli. Pengulatian beli masih dewa pang presiden ngambak kang. Apa ne ke bawah sepati berada saat yang laki itu. Lagai dewa nyantos beli. Kasan yen subuh pragat. Kala ditu beli lakar ngarawani dewa. Meme beli jam marang dewa bekeriang. Tidiang pajang metaki-taki rian. Metame bareng-bareng ade. Kena sapun ike ngiring ke pesraman. Jelah kan bungut sing aku ririh, ngaku doak, ngaku wanen. Diajak nyaling ser, nidek main pelaib je, sengena matang je. Apa pikir sih? Yang duko aden gusine, yang milu elang. Gusti boleh miwangan. Pembiakan gede. Aduh. Yang Gusti boleh miwangan sang yaji, nyanan besok alpako guru toh. Penados. Si aeng kan doak kan nutur di doak. Sayangan mana yaji, patut. Iki miyaga sarang yaji. Jang parang gla doak-doak san nutur. Si aeng san rekeni reketo jang malaip mara. To nyaman si bene bedok do. Apa kadang dengeng di tusen mekat-kat polone. Ya sing lemon ya kan. Bang boleh unas jinah. Aeng sebang dia. Bedak bebasang dia. Apa delek yang jadi tuan? Inge jaktik tadi panikan Gusti Ngurah. Bedak basang sih. Senja basang di tiang bedak kopeng di tiang kebut. Dia kadang nidek ngelek di tuan. Play pengi bawa marah kan? Ampun di tiang melep. Di tiang jamakan dah di tiang. Baca di tiang ring gaji. Men apa-apa benora kan kentuk kodang sih. Itu bikasi nih ya. Dicuci deh nih. Melep saya megedi sing morane. Jama apa-apa wante ya. Mekenas tidak dilemok yang tenang di tiang. Di Ngurah megedi depan. Hidup ya sing tresno kira ramo. Ben pidato mati. Bangkena bemulih. Itu lakar pertekan bapuk kencan. Yang kita nang melang nang benar kita aja benar kenukur nang benar. Tangsan kadang nak kalalus nyak seret-seret cara munyi ini malu-malu.
Jadi kini Maka sapun api maka. tutat bener sing trimo kan undok kiaji kini apa angan sangat tapi di karang kepatean. Ayun palung Gusti. Apa ngoyong sing ada gunanya di sini dia kalau magedi kalau makan bempidan bomati aji marah kamu lipatan boleh. Kucek kan ngiring. Mana macam kaki? Rasa-rasa megegesuan pejalan urah di tamangan jadi. Tur maning lem san semitan urah. Nak kene nih. Murah. Makin tiang masuk ring Gusti. Napi enten unak-unak rem pikayon. Aturan kene wo bang mang pejalan. Lah. Nyanyi ni woi wong teh. Nyanyi woi wong teh. Raja nak ngomong. Awak betua. Patuang cara ngokain nuwone digit gek. Iya, ini kena jelema. Puniki wo unuk tiang panggil wo mangkin sapuniki saya waktu pisan wo. Mau kegesuan tiang menjalan sangadelian tiang kan megedi uli di karang kepatehan wo. Mapan rasa mod dan suka tiang natak jadi di karang kepatehan. Yang urah ini melakukan orang. Yang dadi urah melakukan pokok kene para kape nunggu. Beleh jadi pejalan urah. Nak kengkene pondokan manusia kan urah aja urah. Manusia kan gede san lo. Unuk ke kene tiang ore nang alin aluk. Bo tiang man calon soma di tepi siring. Jadi kena dia pangsing ngelemosing, pangsing melaksana rekene kita kemo mai ben, panjak bakat nalo tu nunas tiang guna kene di nunas tiang lengis colek. Malah long kenyam ya aji kadang nyak seret jak banget tiang lengis colek. Weh tiang bat ora tan panak jelema tiang ora panak ubuan ora satu tiang gediang sampat tangan nyak dia oleh di karang kepatengan. Nang kayo nunggu jang. Kedo benane ajen tiang nuko tiang mapan tiangan ada okot wo. Yang daya ni wo subok kene lakar pedake. Terus nak ngile dan sengko raman urah. Ngile dan daya ni dan berak marah kapen urah. Kalau kene ini, dia murah salah sampai marah kapen kuda ni wone. Ini tapi ada murah buku jani. Tung ini juga saja murah nolak. Ngalih memen murah. Nak menjalaran berguna-gunanya nih. Ganti ngadep ke satu, ganti ngadep tarikin aja nih. Sampun api wa, niki dumun dawang rabiang cama dasar pengguna-guna, ganti ngadep ke satu kan wa. Gitu nyenting kahwa manura bang. Medaya tiang Sing ado sing kira rosane ini. Ane kawang cai. Jang nawang kene. Eken. Ajen dane Gusti Ngurah ngadep carik, mandi sata, Ah, wayang utang 100, ben satu. pesilih 100. Oh, pesile. Silih. Kawang sisa. Awang. nyin kone nyile. Gusti kono nyelang kono. Yang bener nyile ke keco kamu. Kone nyelar. Bang cai nawang paunok ane. Saja ben bener yano mangadep tarik di sapa. Nggih. Ini 100 bayang utang. Ini ben 100 ketawang cai. Go. Ini bangun ngalih guna-guna. Oh, kendan. Bener. Se Gustine. Acak tengil lang ibang cai. Ah, ne udah kang gunone ne. Wah. Benar nak emang kejang melaib ning anu guna-guna kan Gustine. Oh, disampuni dengan yang kita laksana najen dan dimalu. Rasa jengah yang keliwat, len tiang ke Keni angga di karang kepatehan, len Keni dingat yang laksana najen yang. Pergi wangi. Keni apa angan dia sangat ini di karang kepatehan. Lak yang mendingan di Keni sutat ke dini tiang raus keno. Dia akan menggedi, dia akan makan. Apa angan dia makan? Wow. Mai, apa tak? Nang oyong malune. Tapi malih. Tak ada tuang anak pejalan dia napi. Ajen murah ngadakan pergi sentano pengurah di tamangan. Sing mecoh marah kape murah. Iwo lakar ngetohin kudang murah. Kudanya kurang lakar aneh anak lo. Lelima. Dasarnya kurang elak pun iwo lakar ngaliang. Wah, diolah sandal pembangi-bangi kita wah. Jengah dia nak keliwatnya wah. Ben misi Keni, ben misi lelima, misi dasar. Orang tiang ale soma ukot do ni masin dia ke Keni kelapu-lapu tiang ini. Tengken wo ben misi kita beran.
Iwo lakar ngemang guna-guna kodang murah he. Hah? Wo menduwe guna-guna wa? Nah iwo ngaini kata-kata sodiang tuh. Oh, kedan mah. Ieu dagang nih. Wow, ya sapunika gelas-gelas dican di guna-guna wa. Mangke ni cen wo jak kemerikot yang langsung ke tepi sini wa. Ki wa gelas wa. Iwo liu sing lakar ngerok apa nu pun ngora. Nih abo bekalan iwo. Niki guna-guna wa. Nah. Mangke puniki wa, mangke didang iwang malih punapi yang didang ngelarang niki wa. Aluh ngalih seranane nih. Iya napi-napi. Aliang serana sorok setelu. Bungo aliang selung warna. Aliang masih asap selung kate. Ngien lakar apiang lah. Bersih dong lakar papi nih. Panak bikul belum ukut.